Sanibonani ku-South Africa, nguMasibuko uZef. Ngihlala e-Alexandra. Lapha ngilethe udaba olubuhlungu olwangihlukumeza ngo-2019. Abaqashi bami, Fidelity Cash and Run System. Ngisebenzele le company lena 11 years. Kodwa indlela abangihlukumeza ngakhona angifiseli omunye umuntu. Nge-4 February ngathathwa amabhono bengitshela ukuthi kunemali yalahleka ngoSeptember nge-5. Abakaze bangi-approach ngale mali ukuthi kunemali eyalahleka ngedate so. Kodwa uze waphela u-2018 zaqala u-2019. Lapho kuthe nge-4 February angihlukumeza khona lamabhono. Angithatha ngisa eFlorida kwelinye lama-office. Engithena ngifika kulo lama-office ngathathwa esafe ngiyofakwa kwi-polygraph. Angizange ngifakwe ku-polygraph. Into eyenzeka laphana ba-create i-statement esasibhalwa yiwona lamabhono. Asibhala lamabhono lawa eqamba amanga. And then abe siyangiphoqa ukuthi ngisayine. Angishaya ngenza yonke into ongayicabanga ngikhanywa kwathiwa ngisayine le statement. Ngasayina ngibona umphefumulo wami ukuthi uyaphuma ngesimo sokuthi kulelo office kwathi kungekho umuntu engangikade ngamemeza wayekade ezongisiza. Lapho engabona khona ukuthi lento iplaniwe. Sasuka lapho ngazifo kulelo office naleso statement leso kwayiwa ebranchini yami eLongmeadow lebekade ngiyisebenza. Bangena nama ama-colleague ami athi nangabe ayazama ukuthi azongibona afuna ukuthola iside lami ngoba bekade bazi ukuthi ngumsebenzi onjani bathi ngi-hard worker lapha. Babavimba babalela ukuthi-ke bakhulume nami. Bangithatha bawungivalela ofisini phezulu. Bahamba bayobamba i-meeting bebodwa lamabhono. Tena ngabe kusuka lapho bangithatha bangisa eSebenza police station. Safika eSebenza police station bachaza isitori sabo. Kunosisi samfica khona wayekade in charge Mama Ntambama. And then basichaza isitori sabo waqeda lo sisi wayesethi bangibeza ngisondela ngachaza isitori sami wabatshela lo sisi wathi thathani lo bhodi lona nimbuyisele ekhaya. Abavumanga bathophela bababofo bathatha saphuma lapho bayopaka nami kwenye indawo lapho abafika babamba khona i-meeting bebodwa bangishiya emotweni. Lapho engathi uma ngabe ngithi ngicela ukuya etoilet angithuka ngazo zonke inhlamba engeke ngazisho la. Kodwa zonke inhlamba ongayicabanga ngathuka uma ngithi ngithatha ifoni yami ngithukwe kuthiwa ngingathatha ifoni. Baqeda i-meeting yabo leyo sokumnyama bangena emotweni nami bahamba nami kwabe ngathi sabamba u-freeway u-N3. Bafika babamba i-off ramp lena eya eJohannesburg. Ngabezwa bekhuluma Afrikaans, ngabezwa bekhuluma ngeJohn Foster. Ngabona ukuthi ushuthi ngiyovalelwa eJohn Foster. Bafika eJohn Foster babe balisa statement laphana bathi imali engayintshontsha u-11,700. Ekubeni eqaleni batheka imali eyalahleka bayi-estimate bathi 3,000 to 4,000 nabe sebeyongivalela sebathi u-11,700. Bangithatha bangifaka phakathi ejele. Isikhathi abangivalela ngaso kwakade ku-1 to 12 ebusuku ngingadlili ilanga lonke. Lento yangihlukumeza ku-South Africa ngayo yonke indlela ongayicabanga. Ngasuka lapho ngasiwa eSun City. Ngahlala eSun City ngaphuma nge-11. Okuthena ngiphuma nge-11 the following day nge-12 ngaye ofisini. Ngafika nganikezelwa incwadi laphana bathi bayangi-suspenda with pending investigation. Nginayo leyo ncwadi leyo ekhomba lokho. And then kuthe i-case loki on ecourt. Bangibhukela i-hearing. Nabe sebengibhukelile i-hearing bangixosha i-case ingakapheli ecourt ukuthi baprove phela lento ukuthi ngempela imali ngayintshontsha leyo mali leyo. Bangixosha ekhampanini. Yenziwa i-appeal
abayimukelanga. Yonke lento lena yenzeka ngibuhlungu emoyeni, kodwa okwagcina kwenzakalile ukuthi iraniwe icase ngiloku ngiye ecourt, ngifike ecourt laba befidelity bangezi ukuzoprova lento le ihlehliswe kaningana up until yachithwa icase ecourt. Ngelanga lokugcina leli engangikade kuyilanga lefinal yecase, ngathi uma ngigibela eboxini kwathiwa idocket ilahlekile, ngadilizwa kwathiwa ngizobuya ngibizwa kwaqhutshekwa namanye amacala, and then up until ngabizwa egcineni. Nangibizwa egcineni kwathiwa idocket isitholakele, ayinafakazi ayinalutho. Lento ingihlukumezile South Africa. Ngiyacela, ngiyafisa ukuthi-ke ningisize ngayo yonke indlela. Ngizoza la ngesikhathi ngiya kwi-hearing e-ofisini, umuntu oyi-union official we-MTW okunzama, before ngena ku-hearing wathi ngeke ngiyiwine i-hearing, and ngempela wathatha uchairperson wangena naye kwelinye lama-office. Athi nangabe phuma lapho ngempela angizange ngiyiwine i-hearing leyo. And ngelanga leli engangikade ngiyongena ngale hearing, ukhona oyi-operation manager yami umlungu wayekade ezongena ku-hearing, azange aboshwe, azange enziwe lutho, usasebenza namanje. Mina ngaxoshiswa kwenja njengoba ngisokola nje namanje.